Cardom, la si tumping da chethan na ma ke microwave po. Microwave lo la pen ke radio wave lo la pen ga chalo tum wave por mu an si tum chethan am la po. Izum da karbi la men sabe la si wave por mu ko pilo. La si lo so mang ni samia brown ne ka chak do so video wan ta hai pu la si so video samia pini la so apot bang nang li po tum non dak chethan po. Wave ko son si ke pene mal pen wave por mu ko mas ke discord cheng ko mai asanti sikri long cheng ma. Lai an zime sob dum chithan no lapo la sini hoso video long zime than do lo hoso video long kala ke internet ko son si kam sulima la pen internet ko ma se control ma pu la so video long zime than lap do si hoso adim no pe zime last on than chin lo si pini bang da microwave mate microwave radio wave hai lam se tum da chithan po la pen wave pu ko son hor ma ton tum chin lapo la si tum a video le panching pina What is wave? Mana wave mana kopi orang mula. Nasi tu long wave cini mana nasi wave. Wave lagi isi simple pen sebe lagi transfer energy deh. Mana energy dia jak energy orang mula isi pen ke pon lapen isi han ke pon nasi tu long ke lahan ke wave possible. Lahan ke without moving actually pattern permanently. Mana orang mula ke dam deh pon sebe sebenarnya ke dam so nanti permanently. Untuk example pindah kerja orang mula tu war polang long. Ke super war fit pon ke super bang ke di lang la attack a wave pen sami pu pon bom pu dam chat ling lang pon bom pu dam dom po ka prek din dam jujo la han tai tumong ke wave suplo ati men lang mang ke move pa mi permanently ke move kali mi di mane move kali te sami la attack wave length dam chot man di la han tai tumong wave suplo bos ma ar lo ke dam de yo la son la si la so hormone sami di mane apenia a wave lo dak sami dak chin la example la ke wave da di mane a difference ka prek attack do tumong asi non tum dak chin ma Kasi wave pada isi bangke lagi sound wave lagi tumonas dalam lagi sound wave lata wave lom noso tum lam ning J penon noso ne lam ning J lahai ang hoben pun dam lahai semi soft wave style dia lagi hodan itu nong ruang clock semi lata wave lo so bangke kasi itu nong mene tumonas si travel undun itu ma wave bukan bangke noso tum lam ning J semi sound travel kala wave long si dun meri itu nong jong sing honing lo tidak so apot bangke lagi tumonas dun bolak ya Lasi example hala itu nong aprang macam itu chethan ver do lake itu nong ang song gedam Neil Strom tu mohoi semela ceklong gedam la so dimong semela cek asi celeng lede pu la hadak kacing beng hadi la support kopi pon mau bang di mana hadak tumono bede pasi wavelength celi ne delu lasi la song hase don dak pure thelo mange itu nong isi celeng unde lage tumono joinil dak tumono se wave ke kidun wave ta difference do de space lo gedam una wave ma do tum dak chini pon na Jadi first kita nong kira ke sound wave ke no tumono kita duna hansi tumo sound wave pulo. Lapan isi bangnya water wave pulo lapan ocean mana lang pilon nong kau sami cini lo ke ocean wave ke pima puge lo ocean wave ke lang pilon sami hagolong buat tuma ang pua pini bang po ko ciru itu po lang pini hedi puji bang pola si wave pulo mudi English pen sami lapan isi bangnya itu nong seismic wave pu. Seismic wave bang itu nong earthquake hui itu dua di nong soal cikli bang tuh hain sampai itu nong seismic wave dulu bang lalai kapre wave lah tak antara soft testial dulu wave sampai bang sama difference kapre dulu electromagnetic wave bang lagi kapre dulu lah tak wave lo bang sampai lapan kapre lah lapan electromagnetic wave bang lagi space yang sebenarnya Mana ang song ko damun so lasi appointment kaya lasi first bang kaya radio wave kita non phone chigi bom lahayan sabi itu non communications lahayan sabi itu non radio wave si en bom lo tapi si bang kaya itu non microwave podla lasi microwave bang kaya itu non han gitun boda milo lapen kaya non son radar non wifi lahayan sabi itu non microwave si kan lo non son wifi use bom sami wifi check connect hol kubian na pu tho wifi check connect kubian na pu tho hol lahayan sabi itu non kaya laki microwave si kan lo lapen radar detection pu dum di dia non sabi dak picture non teknologi Nasi radar detection sol hayan sami itu nong lahai bang ke la so apini pas scan eno itu nong sami la microwave scan no lapen ang ko isi bang ke itu nong infrared pun infrared use la ke TV remote talo lapen ke heat sensor pun no so itu nong TV remote hadi TV long pu connect ti la sami itu nong la ke itu nong infrared wave scan no infrared wave ke di manila a heat pen mete itu nong banga ang ui do lain sami itu nong a jule dam sami night vision hoi kerang lang no CC camera tala jo char de tilhain sob hit pen sig detect lo sila so hormang ke di lahan ke infrared possible so wave bange na pen ko isi dan tu na pen next bange tum nongkal ke visible light bang ke non itu
make men take long bomb pir thelong han itum visible light bang ke non itu make men take long bomb pir thelong hai che char bomb hai am ke sob ba ke tum visible light ba seklo han mage la samay si la ta wavelength no sob wave side lo ta la pena ko si bang ke tum ke ultraviolet po ka du ke tum samay chilo ultraviolet ke tum ka kes men chethan war la ke itum long arni lo pena ke dun atur ke non nai la ka ultraviolet radiations bu do na so tur ke muni han skin cancer do hain samay palong un lage itum non na ka chak bom ta la ke ozone layer si tum pir thang song ke na chak kling lo na so ke hadak pen tu lu te da ozone layer di mo se chak lo ti na so bosi tum non dak no harmful ni de lo muni han samay jongsi ozone layer jongsi pir thelong ave pate tum muni tum sereng e athem ne la so ultraviolet radiation sa hit tum nang ke ro di danger pikan itum ereng anta hen ho labi bane skin cancer se long lap lage lalo asi latai silo wave lo la pasame x-ray lo isi bangke la si x-ray bangke non itu noson hospital ponon ka prek lang tum use o x-ray ki tum non iripi chme pet ho mai king ching lok pet ho la hai tum tum non e reng plat plot si tum ha dak tum non repeat heglong lim la hanta isi wave lo ta so wave length ke lang si itum non ang ton si tum x-ray se mi chelang unde titila penan ko isi bangke gamma rays pun gamma rays bang epilo gamma rays bang non so nuclear bomb atomic bombs Hiroshima Nagasaki long sa mela bomb pang bob dam little boy and fat man holai sa me pang bob dam dum de dia pra cha tham do tu mas chini ta hai po heda Hiroshima Nagasaki la Japan no pa khlodam US itum World War 2 ke pa jut la so hud a bomb no mane nuclear di la hai an get no gamma rays possible han ma get la si la hai an sa so wave sa di lum de di kang bob te pudam bom ti utin na si lahan sa me tumong wave sipulo la si hope na tum understand mo sipulo lan ma ke bon sa me tumong wave pon mun chini la si wave pon man ke di la sobrang ke light ateng lo speed mane ke tam chap pik la sobrang ke itumong light an du bon sa me light an phone di he bon sa me tumong light an du lo so bot no so tumong lam ngani dak pen te hopon ar julong lo no son la dak pen la son te hopon le rok ti ho la lahan sa me tumong la ta wave lo penana wave lens ke tumong light ateng lo theme tum internet use sa me direct ke search te dale fit 5G bange yula sono di la sida mane ekdom pura light speed analo tumda asa speed bang kwan no 3 lakh kilometers second an 3 lo pasta jiron tumo mane la anu yu la sobat bang sabi la si discord he di kelong cheng ko wave po hormu ko marlo la ba tum chinia ma la si wave po horma ke kelong cheng la ke unexpectedly kelong antemne direct long dak de la sorma ke mane by chance wave por mang long lo khosban sami tum arjiting pilo na eklang ke scientist nang klang kling kuban simi so wave por mang discorded to selang to sami pulo boss me aphiala tum mainly tum recognize tam ke long nam cheng ke lage Isaac Newton na ben hok lo pen ke Isaac Newton si ke long basi pulo basi lo sort bang ke la ke 1600 ho ke long tapi nang ko isi bang ke tum water wave kuma le long cheng la ke hok lo pen ke Newton ke long basi pulo boss me exactly ko sepan simi tum long de basi pulo na ben isi bang ke light wave no so light pen wave ko sanse ke long no so light ni han ma han tulum di so light me so a light no dak wave do ko sanse ke long no pas ke long chengam men la bangke Thomas Young was blue like 1801 was ke long lo la ben si bangke tumong electromagnetic wave do la electromagnetic wave ke long ma ke James Clerk Maxwell si long lo la ben nut bangke radio wave ke ma la long like Heinrich Hart like 1887 was la se ke long lo la James Clerk Maxwell bank 1860 si electromagnetic flow se me ke long lo si pulo la si so na khase scientist so me peran discord dolo la sorma ke wave forma ki siat kali difference to no se tumo internet use bom hain se me la ke wave se ke use lo non se me ni lang tumyo so video lang le lang te pum dak click te me dak se me theklong ning ka te link long description ma dak I button non se me ta hai la lo la sinang tum jo si non isi kimi mate english lam me na tum lang tum du polote la so dino se me tum theklong ko so channel se me la so channel long focus wang tum long science la pen politics duji la pen ke tum long current affair hain se me tum long dui la so bang ke non la ke sulipon bom la ke english se dampon la pen english video an ke dak dulab lo pen kar bitum kopi mai tum non dak current affair hain se me tum long english lam se me dak klang ponji la pen charli pon long ji I hope nang tong understand ma buji bu si so video ning thelo asi na tum buji ma se me comment ma chini non la pen ke so video se me an share don tum kar biang long du an se me tum chin la ma pathek la ma asi no microwave kopi ma jat ma se me tum chini pa me pol pen an se tum chini pon bom ma tum science hin ma ke se me masih tum Pini video balan hello mau pre video chitong sna kardong